Sashi senpat ngipinang subhai pi bero syakanika channel kajungi wat hakanika video kabam tasnging in pai yakanika post kurang Laitkam po Meghalaya. Shabang insdang yakanika video sungguh subscribe yakanika channel but turn on your new notification bell kanang bapinumdo yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kanika ka Instagram account kajungi. Yakanika post lapalat daka iarap Meghalaya mentau benai arajar arpuar. Kakateng juga nika post kedai young professional grade 2. Yakanika post kin sepenlang yaka walk-in interview haka arputrik penai April arajar arpuar haka ETIC Institute ha umyam. Yakanika post young professional grade 2 kebalai kawai kajang ke posting kedai ha agroforestry DSRE headquarter umyam. Ke age limit kedai arpoi hado sapusan senam patkan donru sansnam relaxation yaki schedule caste dan yaki schedule tribe candidates pat laisnam yaki other backward classes candidates ka salary lani kotolop kedai lapisan hajar aksibnai educational qualification kalau kumne peladiman pendap yaka BSc forestry dan agriculture kingham I preference yaki tu beladap yaka master's degree haka forestry dan agroforestry baru badan yaka work experience haka field jangka agroforestry lane farming system. Ki candidates belong eligible bagi pokok apply ke nika post pihak bra iki original documents kumka educational qualification certificate ki mark sheets naduk ka HSLC shaneng baru ki experience certificates nagbentaka verification yaka walk-in interview kin sepelong haka ETIC building ICAR headquarters umyam Meghalaya haka por post teng minstam haka arpotrik benai April arajar arpoar ke official notification dan nika notice ke balak-balak hidak nika ICAR ala aya po description juga nika video tes ngubah download buat pulih syaya ka syabapin apply ke nika post kenang bapin tip syusuk sypang kiwiki details.